ariko kivuga nabi cyane. Kiriya gikobwa nasanze muri kumwe kimeze nk'umukozi wo mu rugo ushinzwe gukukira inka, kiriya nicyo urya. Wapi bana? Uriya nuwo nkorana, wakore ko nzinduka nawe byanakureba. Nose bro, simera ukumbwira ngo ufite shira umwe gusa ari uriye. Oh no! Mva mani njye nakubeshyaga, abakobwa nereta njangwe yasimbutse ibirometero byinshi ku isi ntabwo yabasimbuka. Si ibyo gusa mani, ikibazo nuko abo bose mubwiye nta n'umwe nkundamo mani, bose ndabatendeka. Gusa noneho utegereje iki? Ewana negereje ko Bikira Mariya azabyara umukobwa akamunyereza hano ku isi. Ako Kizu urabona igihe wahereye wikina ko Emi merutse guhura n'aka gatipe kariza amatama yatose ngo bagateye indobo. Papa we, umva mwana uranyibukije. Uzi ko aka gakobwa kari ahiga keretse kumutera indobo, none ubu ngo basigaye bayeho ngiraga ishaje mwana. turaza kuvugana nta kibazo. Umva mani, sura kariya gakobwa gagaze hariya. Urumva Emi? Kariya twiganye pisigisi nuko katunze kakagenterera. Twiganye pisigisi kankunda. Ariko ngiye kansaba urukundo ngo nakarwi. Umva, uretse mwebwe murimo kuvuga ngo njyewe ngo abakobwa ngo bankwise indobo. Uretse ndaje nkwereke ngiye kugahobera muraje mubibone. Uretse noneho muraje murebe. Cyane jina ngukumbe mani ngo ngwino umuhobe. Ukuntu niyemeye. Simura kariya gakobwa twiganye primaire kanya ku rukundo ndaruki. Mbega uruhamba rw'urukobwa ngo ruransebya yebaba we. Papa kwe Kizu ga gatatu mani bagutera indobo. Erega mani nundi kariya gakobwa twiganye n'agakunda. Nundi kagenterina kanyatse urukundo ndarukiwe. Ako se buri umuntu ugukunda yagukora biriya koko? Asundi ko kariya gakobwa ari nakabi bururarangiye nakemera. Uretse ko nayo ngiye no kugasuza ngiye ntabwo nakemera. Ariko Kizu nubundi wowe turakumenyereye. Cyagiye kenajya kugukubita si kwako ndi wari wiyemeye. Babu we uvuze kariya kajama ngo nikene uranyibutse. Ejo bundi naragakubise ndagakubita Mano we jena jango bikubwire neza. Kariya kajama ngo nikene naragakubise. Urumva naragakubise monche. Noneho kugira ngo nabyemere neza uzamucunge ku matama ye. Naramukubise yahombanye nka capati iri kwipanu wangu. Naragakubise ndagakubise. Aho cyahereye noneho ndaki. Harya mani nandi kuvuga ngo iki? Harya mani ibi bintu hari ubwo ari njye wabivugaga? Ntabwo